HUBLEI ibarat kajing pelat kan ia ka manifesto jong ka parti jong ni Voice of the People Party te akan kapor in pelat yang ka manifesto dengan ka parti members ini Kenjak dia nak hati. akan kapor dengan ka parti ai Secretary jong State Election Committee Kepeningkom kikar khana manda bisal benya ye kerukam ai no objection certificate ya ki bakwa singkam kharkhana badban pindikna bagi day ban wanra jimentoy ye ki trai muluk kajing saikam ban pinchulur ban ai jingkershan katbala ye ki briu ki besengkam la jong khamtam hakikam traikti bat karkhana halayeng dikini kilong kimat kiba ka party kadon menterwa show paidbah nak kepada ke election Shakasi Hills Autonomous District Council kumjuru Shakachai Hills Autonomous District Council. Ku kun samla temen ken rau tu mi rinti penyeng kadau ban pe you start basopani ban ku u kau kari hasi la dei kapor yang iban ki ban yo ka ho shisha jongi tu pe cha jigai you bang